Meni najviše mi se sviđa što je rekao Bob Dylan, da je razlika između pop i rock muzike nije u decibelima, nego u stavu. To znači ko si ti, šta govoriš. Pošto sam ja to usvojio kao do sad najpametniju izjavu koju sam pročitao, za mene bi puno, ne znam, rock bendova, pa čak i 8. putnik bili stvari pop band. Mi smo bili tu da se dopadamo, ko što su Bon Jovi, ne znam, Europe ili te sve grupe, one ništa ne govore. Oni samo lijepo pjevaju i sviraju i puno su glasni, pa šta onda? Rock'n'roll je stav, to je bilo važno, ja to tako shvaćam u jednom trenutku, 20. stoljeće je bilo, da sad ne fantaziram, ali ja to možda pričam, jer to nigdje nije ta priča jasnija nego nama, na ovim prostorima. Kad se dogodi velika katastrofa nekakva, onda se dobije bijeli list papira iz početka, onda ljudi po tom listu nešto počnu pisati, znaš. I na Drugi svjetski rat kad završio, došlo je to neko vrijeme romantike i ljudi su na bijelom listu pisali naš Merlinka plavuša, uhaljeni, James Dean se češlja tako, znaš, Hollywood i sve to skupa, i počeli su se normalno između te nekakve kao nove slikovnice koja je nastala u svijetu i koja je izgledala onako dosta nevina. Ispod toga su se normalni, kako je uvijek, nažalost, sve vodi prema nekoj blagajni, onda se tamo događali su se ratovi, događali su se stvari, prodaje oružje, nešto na čemu je uvijek ovi ljudi iz tame zarađuju. I jedna generacija morala reći istinu šta se događa, znaš, da nije sve moglo biti kao Elvis Presley, mahanje kukovima, nego neko mora doći i reći kako stvari stoje. I tu se rodila ta generacija koja je 60-ih započela rock'n'roll, ja to tako shvaćam. To su ovi ljudi sad ovo što ih gledaš na MTV-u, pa iz garaža vode po Sarajevu, neki što su ljuti. Što imamo svašta za reći, a niko ih ne sluša. A to je rock'n'roll. Nisam jeo 10 dana, lice žuto, limun zreo, bolnica je pretrpana. Gdje te dobih, izgubih, baš sam pravi, Josef važan. Kad se smijem,